Kete kahua ke mugunda Mwiri mweso siwa na twege kuthigeke manduni kwa kinya musika mure ukathambia wega kome nigetha ukahota gukahũthĩra mũthenya wa rũciũ na asante bore sema demo maboru maye demo wone tukathiaga ona korwo ni door to door ciungano ni ta ici cia kwenderia kahua tondu kwina andu aingi aria maumite matura-ini acio tukimathomithagia na tukiendaga kumava ndumiriri o baria rathie na mbere na gutukinyira tondu kwiragwa na kithungu information is power na ti andu othe mena access ya information iyo koguo tukoretwo tukithi matura-ini maitu na makiria icagi-ini citu iria ina andu aingi oro ni wigie masks na aciari aitu aria akuru na makiria arimi a kahua aria mategemeagira kahua gaka tariu aria twakora guku ni marekira masks tu ni undu no mutugo na ni undu ni maraigwa ni irekirwa na ati ona ukingira thiini wa factory teno ya Gituto nduretekirwe kuingira thiini wa gate utena masks kahua kaingi ni windu musimu wa kahua urambiririe na nikio turonia twambiririe na cooperative tondu kahua niko mahuthagira riria kahua niko backbone ya Kirinyaga na arimi aingi mategemeaga kahua na tukauga twitikirie machairman mabinge ma factory thaa ici andu aingi ni mekumenya turibagira school fees kana mabure wa school fees na kahua na andu aingi ma Kirinyaga megucafa kira tureganira na chairman ni mekurora mikakati iria ikuna ni tuona ni mararora nigetha urimi wa kahua utikage thoko kana thoko itigakorwo injuru come next year nigetha andu maitu matikae kanyamu muko guku factory guku turi gwitagwo Gituto na ni turikitie kinya ku mark distance ila muraga ni gutaria kahua gake ona kinya kuria rienderioni kwogo twina umate onake kinyamo aria maroka kwendia kahua enyewe ni marona mibango iyo na makemetikira ni turakena muno makiria ni undu wa gwitika guka kuna masks mundu ekirite yake na watho uria wiku na thutubata society toka mathondekera mai ma kwithamba moko tukaiga thabuni nigetha mundu arikia wira akethamba ndaga spread murimu uyu kundu kungi